Kani kadai kadodashan Meghalaya bagi pediang sebai pibaro syakani katup kubor mentagajan mit syuaban pai shiki kubor ki babniang ini pet syua yakimat bukongsan. Lechua Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi yang ketem sipai lingsun ka Adampur Airbase ha Punjab ajaro yaki sipai halor kejingjab jangka Operation Sindu. Lech yakendu ki self help group jangki long kemi na Meghalaya ya Vice President Kari Ujakdip Dhankar hanamba Delhi. Buat thong ke sarkar Banten Klan ya gejimpen mi boarding hagajala tad hadu usnam 8,000 laipusan ong menteri ketnat boarding u 80 mandal. Bat kular u presiden kaseng VPP uba Arden Basayomod ban penyar ya kaseng hadu bandayo sanchar hausnam 8,000 afukna. Kikubor kibabnia Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ulalet jengo ya ketem jong kisipai lingsun ka Adampur Airbase ka badan ha Punjab menta kasngi hakani gejing net kejong ulaya keren bat kisipai bat ula ajing ro eki halor gejing long shlor jengki ban pendep hok yala ka kamram ha gejing tho ka ba ula pelait lengba karensan social media Modi ula penpau bakari India ka ai burom ya kisipai lingsun halor gejing IT bat len ladi jengki kani gejing net jengo gejong kalong hadian kejing job jong ka Operation Sindur hakaba kisipai kilala ban pen thai bom bat pen pra yiki temle no kibadon hakari Pakistan bat happy okay hadian kejing sha thombo da kide no ha Pahalgam Modi ula banjur bakari India kan yang scam bat rat dengkong yiki kam pentriam bat ban pen pha yiki kinu kibawan thombor yakari katba haga jingkren kaba ula kren syakari Modi ula pen bana baka India kalala ban yakun persya yiki kam pentriam lengba kejing job jong ka Operation Sindur. वो कायरों की तरह छिप कर आए लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर ki lai phongot ki nong mi khmat na ka self help group jong ki long kemi na Meghalaya hapo gajing alam jong menteri rangba gajala u konrad ki sangma ki la lej ban yakando ya Vice President Kari Ujakdip Dhankar ha ka yeng sa jong hanong ba Delhi ka thong jong kani gajing lej yakando ka long ban pen kup bor ya ki long kemi bakin yo ya gajing itu ha kari bro ka wei Vice President Kari ula yaro ya gajala halor gajing pen kup bor ya ki long kemi bakin keu ha ka leng ka yo ka kot ban yo ya gajing bam ki batei gajing kot kia hakapor ba armen bat kilat ban kamai kini kilong kemi kilale jem bentaru ha museum menteri Rangbadu Kari ban mikmat na gajala na ki self help group hakaba lawan ban jem benta da komba sanpo ar hajar ngut git khot ga SHG na keleng Kari. But what is more important is human resource must be nurtured, human resource must be independent, and in that category also societal growth, economic development is balanced when women come forward. I am so happy and delighted that both with respect to the revolving fund and the number, there is a 10-fold increase. Menteri Bakmi ya katanat boarding 80 model ulaong bagajala kadang pen kre ban pen klan ya gejing pen mi boarding ha gajala tad hadu usnam 8,000 laipusan da kabaya trelang bat ka sarkar pedeng latmu ban pen thamai ki kor pen mi boarding ban thung shushu ya kinong trai bat ban pen bha ya kerukom trekam lengba ka revamped distribution sector scheme RDSS on wan ra ru ya smart meter ban pen dunai gejing du nong bat ban pen suk ya gejing siu bill hapo kani ka scheme ladap ban ai ya katanda batshen an sedang pentreno ya kakam. And we are making our adequacy plan in terms of our power scenario, in terms of our all manpower and everything, including our system upgradation, all these things to reach to 2035. We need to upgrade our own systems, whatever is there,
and after the completion of our DSS, we will be reaching to a very nice position because the work has been started and is going on. Second thing is that to reduce our losses and all these things with RDSS, further losses will be there in place. Then there is the installation of smart meters, which will also minimize our losses and upgrade our position as far revenue collection is concerned. Presiden Kaseng VPP Uba Arden mela besayumaj uba longru UMLA kanong krem constituency ula penbena bagaji ngalap pajba ban penkelem ya kini ke sorkar bamenta kadang syusdang haba penpau halor gajing kiu stat jong Kaseng da kabayu cingcop ha ke election MP nasional batam ha ke election KHASI da kabayu cingcop na ki babun ki caka uba Arden ula ong ba Kaseng kadan kam bantri shitom ha baro kawe gejela kenang ba kan poi syakabor sensyar ha usnam arajar arhopra haba ajing kren ha kecing pelaj ya ke skim SRWP kabala long ha ke yingsa ke jong u henin ke sngi uba Arden ula sampai ba ya ke skim kaba R. San Klotingka ban ajing arab na kabenta ban pentau ban maramot ya ki ying ya ki nong rep ya ki nong tre kam la jong ki skol ki college ki lom ching tep bat ki we ula banjur bakathong ke jong u kalong ban chakri ke jela barok kawe om tang ya kanong krem constituency Parti kebangiran seng dan matalai senentam Radon Reu MP ilabat ya ka executive committee of KHASI tang marui ke parti mo te generals ngila job planner nagalian juni MDC na parti juni lade leader juga opposition lade nangalam jalan persya bukan di parti ke ba danglung mereka ya khasihma Nginang don kan menteri susu, nginang don kan ban penhan susu. Tang da kumpa na jong na klemi isini kam tang nam ta constituency. Lalu bangami, ngami nam ta ka ri pa ka jat ndri bo ko. Wala ka jikni litia ka long ta nam ta constituency ngantre in the election. Ka examine Common University Entrance Test CUET na kabenta ki khana banyo puli ya ka kadan undergraduate kelas dang menta ka sngi ha ICFA University bat ha Nehu Tura Meghalaya ya kani ka examine la penlong da ka National Testing Agency katkum ki kendon ka CBT bat kanne hadu ka lai tarik ujeliu kaching kentup ya ka Tura kum ka we na gi jaka le examine ka long ban pensuk ya ki samla puli na ka thain ri lom karo ban beteng ya gi jing puli jongki ha ki kerdan ki bakham halor habaya keren bat ki samla puli ki layathu bagi jingkali ha kani ka examine kalong ka bae Henry ki la persangkat bala bane bha I think the question is tough, but I try to manage to answer it. Especially from the general test, most of them I didn't know how to answer. I was hard, but I think I did my best. Moreover, the accountancy paper was more tougher than other subjects. It's tough for me, but somehow I managed. But economics and accountancy are hard as compared to other subjects. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala penpau ya kecing bom sengauhun ya kecing penslam jaka sarkar jela banciet ya ki agensi ke ban penlong ya ke examine entrance test bat ong ba kani kabu jingma ya kalawe jong hisamla puli u secretary ka MPCC uba Manuel Badwar ulabu jingkali halor ke jing penslam ban shim ya karai ke bakhadu ban IT ha ka Tata Consultancy Services TCS ban penlong ya ki examine lengba ka National Testing Agency NTA ha ka weipat ka ta ke sarkar kala kerpat ya ke NTA ban penjalan shwa ya ke examen CUET arajar arpusan ha ke jela Meghalaya katba 4 la ban penbiang ki jaka penlong examen ya kani la pentikna da ke shithi balapha da umentri ke tanat puli puthi u rakam sangma. Now for the education department to have not worked for the past 12 months to actually identify the requirement of computer systems in which people can sit for this exam and probably pass this data to the NTA or for that matter the Tata Consultancy Services TCS and ask them as a preemptive measure long time back to conduct this so that now we are not left in a situation whereby our students is not able to sit for CUET tests in our own state. Ka School ba Northeastern Hill University
kala ujor syakayeng kasyari Meghalaya High Court halor kecing temu jang ka sarkar ban pendan kam shipor ya ka bijni complex kum kecaka puli ba shipor jang ka Captain Williamson Sangma State University u menteri bakmi ya ka tanat puli puthi u rakam e Sangma ula pentikna ba ka sarkar ka temu ban pendan kam shipor ya ka ni kecaka Henry menta ka haban apshwa ya ka rai jang ka yeng bishar ula ya thu ru ba la de ban chiet ya kecaka ban pen ap lepa na ka benta ban bu ya ka ni ka skol ba bathamai na ka benta ka jaka puli Shillong. Nehu also claiming that this is belongs to Nehu, and the state government also be saying so. I don't have a detailed record with me, so maybe Nehu has challenged the ownership of the business complex. So let the court decide now. So we are exploring. We are finding the location now from where we can start the temporary campus for the Silong. Ka office jong ka Deputy Commissioner East KHASI Hills henin kasni kala penlong ya gajing yat rally da ka baik kum kadak banle burom ya kishipai bat pen I ya kadak jong kajing tali bat kershan ya kishipai ki badan ha ki jakatma ya kani gajing yat rally layalam da ka Deputy Commissioner ka kong RM kurba bat lasdang na golfling da gajing kawe lama jong additional Deputy Commissioner uba Shan Borlang Warjri bat lapen kut pat ha State Central Library haba ajing kren chak kinong ya shimbenta ka kong kurba kala kedau halor kecing ja badang shen ha pahalgam kom kecing pen kan mau ya kecing shnur jong kishipai da ka ba banjur bagi nong shong shnong kiyo ban shong suk de na kadau kecing IT bat len na de jong kishipai kala banjur bagi pat ba jong kari ki ai kecing kishan ba pura ya kishipai bat pen pau ya kecing karmen ban yo nok kloy ya kecing yasuk na kani kecing kan at ka badang ya menta kini ke rally ke bungi pelong dalasi ke dina ke benda ai ke support dan ke jingya kershan ye ki sipai ki jami ki ba dan hapo dan ke mamong jingya le bat ke Pakistan bat ke jing long jing man beglai hadin kismi hadin ke pahalgam ke baca pahalgam de fungsi benta bangin pedi yang jing kershan ke jing dan dekat ke jing snow gratitude ko bang parem ko jing ai ko play lagi de nam ta jong ki ke jing du khia du dem jong ki bangi baro yo ban khia ban bing yo ban sham suk halaki bisem gari du da lan ni bino jing ma kacing ther kan san ulap ba kabalane kumba lai pau minute AA menta kasngi kalawan ra ikicing shlei hajurabat ha khap puat ka Meghalaya bat Assam ha kaba daki pautali ki kali kila sakun kani kicing shlei kala penthot ya kalet kawan bat kala penlong ya ki buat penyat ban pen kala lenti ya ki kali tangkata ki dukan ru kila syak tajer namar ka kala rung syadu syapo jeng ki dukan jeng ki kabala penjulor ikicing don jing em Hadian South Post Nem karai nong tham Ribhoi District kala penki imbiang ya kashat nok chat ha ulum nong ba ubadan hajan pamlaban chong karai nong tham kabahab ha khairim imshim ha kani kasngi MDC ka mauhati uba kencho rentong usim ka hima khairim upa im balachit im kilayaro ya usim karai nong tham upa im tis im bat kiwe kinong yalam kibla treshitom ban penne pensa ya kariti dostor chong karai nong tham la pen I ya kijing shat bat kijing le niam tanrai rengkat bat kijing shim banta bashit hem jong ki samla Naik boleh saja Yusim di pesan kerana kam, boleh jengai, ban pendet dia kam, ban tengpat ngai, habis niam tuan ban im kita di mati dengan longsong sah dekat kesejar kadar ban cungsuk sungsan ban banyak ban pohon pahai ukun hajar yang kerat yang kami berhoi masa menek kerja sejar dekat ban kebit kebiang ke burung serom yang kerat yang kami berhoi
Kajala Meghalaya hapok kasyatri jong ka Meghalaya Arm Wrestling Association kalayo bankur hadu sawo santri kita kema ha kalempung yalekai Asian Arm Wrestling Championship arajar arpusan kabalalong ha New Delhi nadu lai hadu khatwei trik ujemang yakani kalempung lapenlong da ka People's Arm Wrestling Federation of India ha kabalawan banishimenta da khat South kiri kari India kalalong kaladu da kabayo bankur hadu shispa nyopon riu tri kita kema hapok gajing alam jong uba Alan S. Marbanyang ubalong ukuch bad u organizing secretary. Kinong yalekai na Meghalaya kilala ban yalekai baha kenthop gajing shimentalang na kekenhun pulit ka Meghalaya. Kekenhun kala ai kubleiru ya u superintendent of police karibhoy halor gajing ai jingkershan jong u ya kekenhun. Mentangin pej ya kecing long cingman kesun beneng hatura. Kecing kreat kalong 4 degree Celsius bat kecing shit kalong life away degree Celsius. Kecing sengam ka hau kalong prapo kendai na kasispa. Haba pai pat chanong ba shalong kecing kreat kalong kanyo point away degree Celsius bat kecing shit kalong 4 point degree Celsius. Kecing sengam ka hau kalong hendripo kendai na kasispa. Kecing hap slap kalong away point millimeter. Kat ba hajuai kecing kreat kalong kat kendai degree Celsius bat kecing shit kalong 4 degree Celsius. Kecing sengam ka hau kalong prapo na kasispa. Kala bandon kecing hap slap ba manumala hatura jowai bat hasilong. Ti parlok katung la poisha ka bakut jong katup kubor jingi menta ka janmit hadu bangin daya syembang bat pila syai kesengi keblai pi baro.